aisirwe ni Nyamizo w'imyaka 27 y'obukuru omutura w'ekyaro kya Buhambo mu Ruka rwa Birungu omugombora ya Kitobo mu district ya Hoima kandi omushaija omwisira akaba ariba owamusigisa abaana bashatu. Abana wa maani kiyunga batabuka bonka musiki ya rugayo chakulala yembo uya mwaye kiyunga ni ndola bakukanira kimu kiyunga ina akana akakabi kiyunga kana abayakatanisira musiki haisomere ifokul yayija ikara aho mu yayisaho amari bamwitire hati yafuna musajja ondi tiwafuna musajja ondi hati olo ibo mukuru kyamutwara kubi kuika waikaina muheganize ya mukoro obulabi yamwita yamutere ebimisyo nyingi mateka tugateka metiinisa tuherezanga nebitiinisa abasaija abakazi tubatwalenga abakazi baitu abokubuka musubira n'omwenda habwakubwire bokumalira kandi omwinamu n'abaana nohika point yokumuita. Abatura bagamba ngo baguma bandize kurwana n'omushaija washangira abyamire n'owabaire ari Omukazi we bito omushaija kwayirukira akamusiga nuko kumarira ekinogo mu mukazi. Ubu atayiro munja mukizo ubu bulabe abazige kusibira nabatayiro nabali hayi ebinyororo munda niko batasobora kwimuka kengura obwangi yiki n'omukubure ndurezo kuturuka ero nsangira amazire yakufa. Omukazi afuire erinju yaise bali bayizire bwija bondera omukazi akasangwa ayanga ina rugire muiba deno mukunzi no hamusangira omusibe cyo yakora yashanga ngo ebi yakora tebikire yayireta polisi so egesha tumwinemo nkomozi za polisi ya Kigorobya niwari then tuza kuba tumuleta CPS then tumucharging omushango kwita omuntu tumutwara mu koti. Polisi yaragira abanyabuzare kuzika obwo barokora hafayiro yo kutwaranya kwita mu koti. Gasha kwa Ambrozi n'uwagaba Katoto.